Ke Joint Action Committee ka percaya ke umngot hydro project hinek si thodieng kala dawai ke tan boarding jaka sarkar jala bahkan pinmi ke jing tho ka basyai ban pentikina balaweng ya ke jing tu bantai ya ka project boarding hakati ke than. Habai klan bakilat patai kubur hadin ke jingelang u vice chairman ke GEC u ba pen skem mukem ula kular ba wala ka sarkar kalau kular ban penduk pendam no ya ke jing tai ha umngot HEP Henry ke jingyo kabayo man ka pot ki pelong arsatin yaki ulaong. Ya syong biang mentah dekasi deka CSI ke jagi banyak perkat kelong alor ke deka cingtho kaba yo lang ba kapawa department kabala so yang ni ba joint secretary juga government of Meghalaya pawa department tekuma piti barosi kata ngilaya mi syakmat ban dawa nak sarkar bakdai ban pendu pendam ya deka cingtho juga ban tei ke deka dam hawa umwat Kenagai kapa ngi layami se kalumpung rosi kata tidak ada anak sarkar bahkan ai ngi daga jingtho ka basyai ya gede ka jingdawa ke jungi dikumbalong hi ka government kala ai syagi gini ke jingtho ngi semongu ya ka government ka bla jubab ngi gini ke jingtho ndai gini ke jingtho ka beyo na ka government bat kam ai ngi kita ke jihun 6% ku bangi kwa kedai ro tak nolim ngi wan ngi ban syong meni jelang bani perkat nanta gini ka jingtho ku biar government Pakai ke bagi sim karai kita meeting mentah kalong ba sajisin ngin lejang sel government pan ya ke cincai ke batikna bide bide gingtho nang bagi yo kumta kumbangi kwa na kata gingtho kalong ba ngin yo bide gingtho ke basai nong ba ngila pendu no si sendon bat si jiunom helu ya ke gingtho bantai ya kini kadam hawa umat gingtho yang ni long kam da syai bah Namar hani kimi simi gini ki private party. Pi hagde banai March ha banai February mo makla. Kala don ki king talk kabi opdeng ba por minister. But hai tai king talk ru ka kren ba ka government kala scrap tai tu ka private party. Mudi ki company ki bakal khot tendar menshua pan pentre gini project. Ngai nila dawa bak sarkar kan ada king talk ba syai bala pensangen o sisenton. Te mentang yo sio ini chu king talk. Tegai ke bagi kuat apa nak kalian cuci kalong baik banyo beta kecing thok ke basyai ba kido ki company hadir kinom la ban pentrei ke projek hagre ka caka ka ba ngi dawa syania chairman ke GEC ban sim appointment na ko minister pangin apa apa jini kendu bakaddu ke jongpi badu pawa minister ulai ka assurance ba kila scrap ya kan ka kila scrap boy mai assurance ai pi ya kata ngi ngim la basu tu mo ai ngi assurance ba nak kalian ka government hi kala scrap ke project tengi ong ba pila kular ban scrap kum ta smat ni ai te kecil thok ba syai ba 100% plus scrap ke project nekai ka bagi yo bat kalong kum ni hi kum ba kalong kam pat dai kita ka ba kalong la scrap 100% ke ya kini ka ba ngi dawa ka ajin semua ya ki noilam jongka joint action committee abdi kunika amgot project Apo jeng alam jong i ba perwa lamba beri chairman jong ni ka joint action committee te nokong du habidi begin kiti ke pangila yo bidang daga sarkar haka arab south ring jun arajara puat nokong du nakwa ban penpau kalong ba ikwa ban penpau je sungu ya ka sarkar nomor ba kala sengap ya kini ka jing ki le ni jing dawa jongi Temang suong pi kal kampat long si 4% kum bai ka penpau iba mentan nagal yang ka kunun di nonggram ti negleng jungi kalong ba ngi ki niat ya kam tourism habide begini ka umot project kumba filai i hilong apo kari India bat ila menong borok wei ka pertai ila mi syakmat dan iban penpau ya kata ka jing yoro jungki ya gini ka wa umot kumbang itip bagadi ka wei na kata ka wa ku bekut kum ka bekut bat kala Gibril kiba rikrau jung dari India ru kila keren buat adu Prime Minister jung dari India ru Narendra Modi ula keren sipang gani kawa muat bagadi kawa kalong kaba paunam adu kata-kata gadi kawa ru kaba wanra ya kanam kuburam ya ka street ka jongi ya ka ri ka jongi ro kawai dia negeleng ka jongi iba peniat ya kunun tourism ngi kwa ya sarkar kalong ba pide ban sengap ru ya ka ega kabangi ngi ki bakamai kan ka kam tourism ngi imjan kan ka wa muat pide ru ban sengap bar hak ju ko poru pide ban buram ru ya kini ka
ka comments na kini ki rukrau juga ri ki jongi ba ki kwa ban penne pensa kini ka wa muat bat nang pan bha shu ya ki jingrun kam jongi ka tourism ang bidi kini kwa muat ban kini jongi ki ba pniat kini kam tourism sahisien nginsa liban ni kendu wing po minister rengkat ka jingalam jongi ni ka nong kinongilam jongi ka joint action committee bangi kwa ba kin le correction habide gat kani ka sti nomor ka 4 honi 4% habide ba kani ka kentin ka bong related with the private party bat ngi kwa ro ban panchai nagaliang ka sarkar bakan dei ban ong ba termination of umwat hydroelectric project with any other party kamdi shu tambah kani ka private party kepada mata with any other party badeng ka sarkar kin ong da ka pasai habide ba kata wa ya ba sarkar kan le ya kata nak mendapat penhun ya baru kiba kinung sunong jong ni ka than ka jongi